សូមនមស្ការថ្វាយបង្គំបរតនត្រ័យទាំង3ព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃសូមថ្វាយបង្គំព្រះធរណធរៈគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ច្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទស្មានតែពេលល្ងាចហើយថ្ងៃនេះមានពេលខ្លះនឹងបានលើកយកធម៌អាបានជាគតិសម្រាប់ពិចារណាញាតិញោមសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាមកនេះញាតិញោមចេញពីធ្វើការងារបដាញាតិញោមនៅស្រុកក្រៅក៏គៀកភ្លឺដែរក៏ហ្នឹងហើយពោលឺឯណាញាតិញោមលឺច្បាស់ណាតែឃើញញាតិញោមឃើញឥឡូវឃើញញាតិញោមគាត់ដូចថាមានវិធីខួបកំណើតកូនអីចឹងក៏មានកិច្ចល្អឲ្យជាបុណ្យកុសលសម្រាប់កូនហ្នឹងល្អដែរអ្នកខ្លះយកចង្ហាន់មកវត្តហើយមានសភៅមានប៊ិចមានកតាបសម្រាប់ជូនក្មេងៗហើយអ្នកខ្លះទៅធ្លាប់ដូចថាធ្លាប់កើតនៅពេទ្យគន្ធបុប្ផាអីចឹងទៅគាត់ទៅ donate ទៅបរិច្ចាគប្រាក់ហ្នឹងសម្រាប់នៅទីពេទ្យកន្លែងដែលខ្លួនកើតជាការសម្ដែងទឹកចិត្តកតញ្ញូចំពោះកន្លែងដែលបានជួយផ្ដល់កំណើតបើជាធម្មតាហ្នឹងខ្ញុំកណ្ដាលថាភាពបើមានមកកូនចៅមកធ្វើខួបកំណើតហ្នឹងតែងតែឲ្យមុនដំបូងគេគឺថ្វាយបង្គំឪពុកម្ដាយហើយម៉ែឪខ្លះដែលដូចថាគាត់មិនហ៊ានទៅប្រាប់កូនថាឲ្យកូនថ្វាយបង្គំគាត់អីដល់ពេលឃើញកូនថ្វាយបង្គំជាងទៅដូចថាសប្បាយចិត្តទៅស្រក់ទឹកភ្នែកហើយប្រាប់កូនចៅថាថ្ងៃដែលម៉ែថ្ងៃដែលយើងកើតហ្នឹងជាថ្ងៃដែលម៉ែជាពិសេសពិបាកចឹងថ្ងៃហ្នឹងយើងសម្ដែងការអរគុណចំពោះគាត់ថ្វាយបង្គំកុំឲ្យអៀនដៃបងប្អូនយុវជនយើងខ្លះថ្វាយបង្គំលោកថ្វាយបង្គំព្រះនៅវត្តអីមិនអៀនដៃទេប៉ុន្តែបើជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយខ្លួនឯងអៀនអញ្ចឹងអាត្មាជូនយោបល់ថាដូចថាថ្ងៃហ្នឹងយើងធ្វើកិច្ចតបគុណថ្វាយបង្គំដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាចំពោះអ្នកម្ដាយលោកឪពុកហើយយើងអរគុណហើយយើងសូមទោសបើមានខុសឆ្គងហើយផឹងប្រែងបំរើនៅពេលដែលយើងដឹងអំពីទំហំការលះបង់សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ឪពុកម្ដាយយើងព្យាយាមធ្វើអ្វីដែលអាចធ្វើទៅបានសូម្បីយើងនៅក្មេងក៏ដោយដើម្បីជួយសម្រួលកិច្ចការងាររបស់គាត់ហើយមិនធ្វើឲ្យគាត់ពិបាកចិត្តទេបើកូនដែលមិនបានពិចារណាអំពីការលះបង់របស់ពុកម្ដាយបែរទៅជាគិតថាខ្ញុំសុំនេះស្រាប់តែអត់ឲ្យខ្ញុំសុំ
នេះបានរបស់នេះវិញអញ្ចឹងដល់ពេលយើងឃើញចំណុចខ្វះខាតរបស់គាត់ផងហ្នឹងមិនមែនថាជាចំណុចខ្វះខាតទេជួនកាលគាត់គ្មានលទ្ធភាពនឹងបកគលឲ្យឬក៏យើងមិនទាន់ដល់អាយុត្រូវបកគលឲ្យយើងទៅជាកើតចិត្តមួម៉ៅអន់ចិត្តប្រៀបធៀបថាម៉ែគេល្អមិនម៉ែអត់ល្អដូចគេអីអញ្ចឹងជាដើមតែញាតិញោមជើញនៅដល់ណាបងញាតិញោមទាំងអស់គ្នាមកនេះនៅស្រុកយើងរៀបចំចេញដំណើរពីធ្វើការងារយ៉ាបងស្មានលើកទឹកចិត្តឲ្យញាតិញោមសារទៅបន់ទៀនអីចឹងជូនយោបល់ឧទាហរណ៍ថាយើងធ្វើបន់អស់ប្រាក់ច្រើនណារៀបរងទទួលភ្ញៀវអីវ៉ាន់ប្រគេនប្រសង់អីចឹងទៅហើយក៏មានបច្ច័យចូលបុណ្យអីចឹងស្មានថាសូមជូនយោបល់ថាឲ្យម្លែកបច្ច័យហ្នឹងសម្រាប់កសាងវត្តខ្លះទៅចាត់ចែងក្នុងបុណ្យហ្នឹងចាត់ចែងទៅហើយនឹងមកចំណែកសម្រាប់ទៅជួយទីពេទ្យវាជាទៀនមួយដែលបើគិតពីក្នុងទៀនលោកហៅថាសពពុរិស័កទៀនរបស់អ្នកប្រាជ្ញជួយសង្គ្រោះជីវិតអ្នកដទៃនៅពេលដែលគេទុក្ខលំបាកទៀនរបស់អ្នកបាយមាន5សពពុរិស័កទៀនរបស់សម្បរោះនឹងមួយលោកហៅថាគិលានទៀនឲ្យទៀនដល់អ្នកឈឺទី2ទុព្ភិកទៀនឲ្យទៀនដល់អ្នកដែលកំពុងជួបទុរភិក្សលិចទឹកភ្លើងឆេះផ្ទះឬក៏គ្រោះថ្នាក់ដោយប្រការណាអញ្ចឹងទៅគ្នាត្រូវការទុព្ភិកទៀនឲ្យទៀនពេលដែលគេពិបាកហើយនឹងទី3លោកហៅថាកមិកទៀនអកនកទៀនសំទី3អកនកទៀនទទួលភ្ញៀវពេលគេទៅមកដល់ឧទាហរណ៍ថាជាប្រសង់ទៅមកដល់នឹងចង្ហាន់នៅណាគោលោកម្ចាស់និមន្តណាខ្ញុំកណាមានចង្ហាន់ទទួលណាមន់ឆានអាហ្នឹងកន្តកៈទៀនឬក៏ភ្ញៀវពលឺមកលេងផ្ទះយើងចាឧទាហរណ៍នឹងបាយមិនដឹងទៅអត់អីទេចឹងចាំខ្ញុំរាប់ទទួលបាយទឹកអត់អីទេកុំខ្វល់អីអាហ្នឹងអកន្តកៈទៀនអាហ្នឹងក៏ជាទៀនមានផលមានអានិសង្សច្រើនដែរអូមានអ្នកនៅកូរ៉េស្ដាប់អ្នកនៅកំពង់សោមក៏ហ្នឹងហើយច្រើនពោនឹងទី3អកន្តកៈទៀនបានមកចំពោះអ្នកដែលទៅមកដល់ថ្មីហើយនឹងមួយទៀតគេហៅថាកមិកទៀនឲ្យទៀនចំពោះអ្នករៀបចំចេញដំណើរទៅជាសាច់ញាតិជាមិត្តភ័ក្តិអីចឹងថារៀបបាយរៀបអីវ៉ាន់ចោះចាំខ្ញុំដាំបាយទុកហូបទៅឬក៏ខ្ចប់បាយជូនទៅទៀតទៅអាហ្នឹងក៏បានបនបានអានិសង្សច្រើនដែរដោយសារយើងគិតពីសុខទុក្ខរបស់អ្នកដតីយើងសម្រួលណាឬក៏ប្រសង់និមន្តត្រូវចេញដំណើរទៅណាមកណាអញ្ចឹងអូយលោកម្ចាស់និមន្តចាស់ចាំខ្ញុំកណារៀបចំចង្ហាន់ប្រគេនតាមឡានឬក៏ថាអូខ្ញុំចាំខ្ញុំកណាទទួលចង្ហាន់នៅទៅនេះនៅទៅនោះអញ្ចឹងទៅលោកម្ចាស់និមន្តទៅអាហ្នឹងក៏កមិកទៀនញាតិញោមក៏មានធ្លាប់ធ្វើដែរហើយដូចថាភ្ញៀវពលឺបងប្អូនអីចឹងរៀបចំជូននៅប្រទេសមានជ័យខ្ញុំនៅរៀមសៀមរាបនៅលើវាអែមក៏តែបើហ្នឹងហើយទៀនរបស់សប្បុរសមួយទៀតទៀនឲ្យរបស់ថ្មីរបស់ល្អទៅថាបានសិលថ្មីបានផ្លែឈើថ្មីនឹកឃើញដល់ពុកនឹកឃើញដល់ម៉ែនឹកឃើញដល់គ្រូអាចារ្យនឹកឃើញដល់អ្នកមានសិលអញ្ចឹងយកមកប្រគេនយកមកជូនយកមកថ្វាយដោយសេចក្តីកោតក្រែងដែរដូចញាតិញោមបានវកស្រូវថ្មីអីចឹងណាផ្ញើមកម៉ែ
ផ្ញើមកលោកអ៊ំលោកពូលោកមីងអញ្ចឹងទៅដោយសេចក្តីគោរពអាហ្នឹងក៏ជាបុណ្យរបស់សប្បុរសដែរដូចថាយើងយើងគោរពគុណណាហើយនឹងបើនិយាយពីបុណ្យហ្នឹងបុណ្យវានៅចិត្តយើងសប្បាយចិត្តយើងឲ្យដោយសេចក្តីគោរពណាបើនៅក្នុងធម៌លោកហៅសកច្ចាំងទានណាំងទេតិឲ្យដោយគោរពហ្នឹងយើងបានផលអានិសង្សច្រើនយើងសប្បាយចិត្តហ្នឹងវាច្រើនញាតិញោមនៅស៊ីមៀបញាតិញោមនៅអូស្ត្រាលីអូបាទអានពោនៅស៊ីមរៀបហ្នឹងហើយច្រើនពួយញាតិញោមទាំងអស់គ្នាមួយទៀតដែរអាត្មាដែលចង់លើកមកបំបញ្ញមិញពីរឿងទានរបស់សប្បុរសហ្នឹងរឿងការមួយទៀតបើនិយាយពីការដូចថាយើងរៀបចំជាសេរីសួស្តីមង្គលចឹងក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងវេវាច្រើនមុខមានកិច្ចប្រពៃណីចឹងក៏មានកិច្ចប្រសង់ចម្រើនព្រះបរិត្តចឹងទៅអាត្មាជួនយោបល់ថាមានជាអវាទឲ្យកូនចិត្តប្រុសស្រីហ្នឹងស្ដាប់បាន4-10នាទីអីចឹងទៅដើម្បីបានជាកតិផ្សារភ្ជាប់និស្ស័យនឹងធម៌ពីព្រោះជីវិតនេះវាមិនអាចឃ្លាតចាកពីធម៌បានទេបើមិនមានធម៌ក្នុងខ្លួនទេកើតទុក្ខដៅកុហកកាហាយពិបាកស្មុគស្មាញអាត្មាជួបច្រើនញាតិញោមហើយញាតិញោមនៅបាត់ដំបងនេះជួបច្រើននឹងដូចថាទាំងអ្នកសត្វខ្សោយទាំងអ្នកធូធាទាំងអ្នកទូចទាំងអ្នកធំមានបញ្ហាច្រើនណាស់នៅពេលដែលអង្គុយក្បែរគាត់និយាយប្រាប់ទៅវាស្មុគវាស្មាញជីវិតមានទ្រព្យមានកិត្តិយសអីសំរុំហើយប៉ុន្តែវានៅស្មុគក្នុងចិត្តមួម៉ៅពិបាកគិតច្រើនអារឿងអត់ត្រូវគិតអីសោះហ្នឹងក៏ទៅជាគិតដែរដូចថាខ្វល់ទៅកើតទុកអត់ដឹងរឿងអាត្មាអាសាធ្លាប់ជួបអ្នកកើតទុកអត់ដឹងរឿងហ្នឹងសុកនិយាយភាសាហ្នឹងហើយសុកសែតអត់សប្បាយចិត្តអាត្មាធ្លាប់ជួបញោមម្នាក់នោះដូចថាគាត់ប្រឹងការងារអត់មានពេលសម្រាកសោះគាត់ដូចថាអត់សម្រាកនេះម៉ាស៊ីននេះបើអត់មានពេលពលុតសោះមួម៉ៅស្មុគស្មាញពិបាក stress យូរទៅវាคล้ายទៅជាទម្លាប់ stress ជាប្រចាំថ្ងៃរូបរាងកាយនេះជាទីអាស្រ័យរបស់ stress ហ្នឹងបណ្ដោយដល់ពេលហើយចឹងគាត់អត់សុបាយហ្មងគាត់ប្រាប់ថាឮគេថាទៅសង្កពូទិញអីវ៉ាន់សុបាយឮគេថាទៅមណ្ឌលគិរីរតនគិរីមើលព្រៃសុបាយគាត់ទៅវាអត់ឃើញសុបាយសោះហ្មងហ្នឹងហើយដូចថាអាកើតអាទុកហ្នឹងវាមកសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ទៅណាក៏មិនសុបាយអានឹងដែលជារឿងមួយយើងគួរពិចារណាដែលថាភាពសោកសៅភាពរៀងក្រៀមហ្នឹងវាអន្សំនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងរឿយហ្នឹងវានៅក្នុងចិត្តរបស់យើងរឿយយូរវាបានបងប្អូនចដូន1ចដូន2វាច្រើនណាគិតច្រើនទៅពិបាកចិត្តទៅ
ព្រួយរឿងដែលមិនតាន់មកដល់ទៅស្ដាយទៅចំណែនទៅពីនិយាយពីអ្នកនេះបន្តិចទៅពីអ្នកនោះបន្តិចទៅវាសំរឿងក្តៅក្រហាយដល់សំទៅវាក្នុងចិត្តហ្នឹងសិតតែក្រុមបពួករបស់សភាវៈអាក្រក់របស់បិសាចអស់ហើយហ្នឹងអញ្ចឹងវាអត់សบายទៅរួចទេអញ្ចឹងដែលអាត្មាចង់លើកមកហ្នឹងថាពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ហ្នឹងដូចថាយើងចំណាយអស់ច្រើនអញ្ចឹងយើងគួរធ្វើអំពើល្អជាមង្គលជាសិរីសួស្តីក្នុងថ្ងៃហ្នឹងជាពិសេសសម្រាប់កូនកំមុំកូនកន្លោះហ្នឹងឲ្យបរិច្ចាគប្រាក់ណាតិចតួចក្នុងចំណែកនៃមង្គលការហ្នឹងអាត្មាសប្បាយចិត្តឃើញប្តីប្រពន្ធគូស្វាមីខ្លះគេថ្ងៃហ្នឹងគេចែកសភៅក្មេងអញ្ចឹងទៅរាប់1000នាក់អីចឹងទៅថ្ងៃហ្នឹងអាហ្នឹងបនមែនហ្មងអាហ្នឹងបនហ្នឹងជាមង្គលសិរីសួស្តីយើងឃើញគេអញ្ចឹងវាសប្បាយចិត្តណាយើងសប្បាយចិត្តតែមកឃើញមានគូភរិយាស្វាមីមួយនៅកាលពីសង្គ្រាមនៅស៊ីរីគាត់ធ្វើពិធីការហ្នឹងធំដល់ពេលហើយគាត់គិតថាជនភៀសខ្លួនចេញពីសង្គ្រាមហ្នឹងច្រើនដល់អញ្ចឹងគាត់ជំនួសដោយការអញ្ជើញភ្ញៀវមកហូបការរបស់គាត់ធ្វើបាយទឹកហ្នឹងជូនដល់ជនភៀសខ្លួនហ្នឹងរាប់រយនាក់ទៅអាហ្នឹងដូចថាយើងសប្បាយចិត្តយើងចងចាំបានយូរmemory ហ្នឹងបើក្នុងធម៌លោកហៅថាជាមហន្តារម្មណ៍ឬក៏អតិមហន្តារម្មណ៍មានន័យថាអារម្មណ៍ហ្នឹងវាធំអញ្ចឹងយើងសប្បាយចិត្តបានយូរនឹកទៅសប្បាយអាហ្នឹងក្នុងធម៌លោកហៅថាបរចេតនាឬក៏អបរាបរចេតនាចេតនាសប្បាយចិត្តជាខាងក្រោយចំពោះអំពើល្អដែលយើងបានធ្វើហើយអាហ្នឹងជាថ្ងៃចាប់ផ្ដើមជីវិតគូភរិយាស្វាមីហ្នឹងចាប់ផ្ដើមដោយមង្គលសិរីសួស្តីបុណ្យហ្នឹងថ្មីចង់លើកមកហ្នឹងគ្រាន់តែចង់ដូចថាយើងម្លែកប្រាក់ខ្លះសម្រាប់ចូលទៅមន្ទីរពេទ្យជួយទៅក្មេងឬក៏ថាបើអាចប្រកាសសម្រាប់ជួយអ្នកណាក្រីក្រធ្វើខ្ទមអីពីថ្ងៃមុនអាត្មាពង្រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រហ្នឹងកូនសិស្សគេទៅតកែវហើយទៅជួបនឹងដូនចាស់មួយមិនមានកូនចៅមិនដឹងទៅណាមកណីទេហើយផ្ទះក៏ព្រួកចឹងទៅអត់មានដំបូលអត់មានជាងទៅក៏ភ្លៀងសទឹកទៅក៏នឹកអាណិតក៏រៃគ្នាចឹងអាត្មាហ្នឹងក៏ចូលរួមអីទិញក្បឿងទិញជាងអីបិទឲ្យគាត់ទៅមិនជាច្រើនទេប៉ុន្តែសប្បាយចិត្តចឹងណាចឹងថាជូនយោបល់សម្រាប់បងប្អូនដែលមានរៀបចំអាពាហ៍ពិពាហ៍ហ្នឹងធ្វើបុណ្យធ្វើជាមង្គលមែនតែនណាគឺការចែករំលែកសេចក្តីសុខហ្នឹងដល់អ្នកដែលត្រូវការឃើញនៅសៀមរាបមួយគ្រួសារគេទូធាគ្រាន់បើហើយគេមានសមាធិល្អដែរពេលរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ហើយគេយកប្រាក់ចំណងដៃហ្នឹងច្រើនផងប្រហែល10000ណាណោះទៅចូលមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរលោកគ្រូឈុននីក៏ធ្លាប់រត់ដើម្បីប្រមូលថវិកាជួយអាហ្នឹងអាត្មាគិតថា
បានសេចក្តីរីករាយសប្បាយចិត្តនឹងយូរវែងហើយនឹងឯងដែលថាជាមង្គលជាសិរីសួស្តីវាថងចិត្តរបស់យើងវាសប្បាយហើយយើងសុខចិត្តចំណាយទៅលើរបស់ផឹកស៊ីរបស់តែងអីរាប់ម៉ឺនរាប់សែនហើយយើងធ្វើបុណ្យដូចថាឲ្យជាសិរីសួស្តីសម្រាប់ដៃគូ2នាក់ហ្នឹងយើងគួរតែហ៊ានដែរហ៊ានចំណាយខ្លះទៅជាឧបនិស្ស័យបុណ្យសម្រាប់ពីអ្នកប្តីប្រពន្ធផងបើមានកូនមានចៅទៅក៏ដូចថាកូនចៅល្អព្រោះពុកម្ដាយក៏ជាមនុស្សល្អអាហ្នឹងបាទនៅក្នុងធម៌លោកហៅធាតុរត់រធាតុដូចគ្នាបើពុកម្ដាយនឹងល្អកូនដែលមកបដិសន្ធិនឹងក៏ភិកច្រើនជាកូនល្អដោយសារឧបនិស្ស័យសំមកហើយបើភាសាអង់គ្លេសគេហៅ like attract like ដូចគ្នាហ្នឹងវាទាញអាអ្នកផឹករត់រអ្នកផឹកអ្នកលេងល្បែងរត់រអ្នកលេងល្បែងអ្នករៀនរត់រអ្នករៀនអញ្ចឹងតែក្នុងធម៌ទៅធាតរត់រធាតដូចគ្នាអញ្ចឹងយ៉ាងណាដូចថាដូចជាព្រះពោធិសត្វនៃយើងអញ្ចឹងព្រះអង្គមានបុណ្យបារមីខ្ពស់អញ្ចឹងមុននឹងបដិសន្ធិក៏ព្រះអង្គពិចារណាមើលថាតើគួរតែទៅបដិសន្ធិទៅចាប់កំណើតជាមួយម៉ែណាគ្រួសារណាដែលល្អដែលមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដូចថាដំណើរការបំពេញបារមីរបស់ព្រះអង្គណាព្រះអង្គរើសយកព្រះនាងសិរិមហាមាយាហ្នឹងហ្នឹងហើយចឹងថាជូនជាយោបល់រឿងធ្វើបន់មួយម្លែកខ្លះទៅសម្រាប់វត្តវាហើយខ្លះទៅសម្រាប់ចូលមន្ទីរពេទ្យឬក៏ជួយអ្នកណាដែលក្រពិបាកនៅក្នុងភូមិហ្នឹងឬក៏ជូនក្មេងសម្រាប់រៀនសូត្រទៅថ្ងៃហ្នឹងយើងធ្វើបន់អស់ច្រើនអញ្ចឹងទិញសភៅជូនក្មេងអីខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពទៅស្រុកអីភាគច្រើនទៅធ្វើចង្ហាន់ប្រគេនប្រសង់សំទោសមិននិយាយជាលើកអីទេប៉ុន្តែជាឧទាហរណ៍ទេដូចថានៅឯខាងអូរងឪនឹងមានប្រសង់ច្រើនអញ្ចឹងក៏អាច150អង្គពេលខ្លះក៏200អង្គអញ្ចឹងទៅធ្វើចង្ហាន់ប្រគេនលោកហើយឲ្យក្មេងៗមកចែកសភៅពេលប្រគេនចង្ហាន់ប្រសង់ហើយនឹងដូចថាសាលានឹងប្រមាណ100នាក់អញ្ចឹងយើងរៀបចំប៉ុណ្ណឹងទៅហើយដូចថាអ្នកក្រីក្រនៅក្នុងភូមិនឹងមានប្រមាណអ្នកអញ្ចឹងទៅយើងសុំឲ្យគេជួយរើសយកមកជូនទៅតាមលទ្ធភាពរបស់យើងមានបងប្អូនចូលគ្នាមកអាត្មាហ្នឹងមិនធ្វើបន់ហ្នឹងមិនសូវចេះហៅភ្ញៀវអីផងអញ្ចឹងយើងធ្វើទានជាមួយនឹងប្រសង់ផងយើងសប្បាយចិត្តនឹងបានថ្វាយទានចំពោះប្រសង់យើងបានចែករំលែកសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងដល់ក្មេងៗទូចឲ្យគ្នាដូចថាសប្បាយចិត្តដែរព្រោះយើងវាធ្លាប់ក្មេងដែរហើយអញ្ចឹងឃើញគេហុចនំឃើញគេហុចសភៅគេហុចលុយឲ្យពីដើមនោះមកកាក់ពីកាក់មករៀលពីរៀលហ្នឹងសប្បាយចិត្តណាឲ្យតែមានគេមកអូយសប្បាយចិត្តណាដល់តែអញ្ចឹងនឹកឃើញយើងធ្លាប់ពិបាកអញ្ចឹងអាត្មាកូនអ្នកស្រែតែរៀនស្បែកជើងពាក់អំបាននេះខោកតេកត្រាដូចថាជាអ្នកស្រែមិនជាអ្នកមានអីហូហៀអីអញ្ចឹងរបស់ដែលគេយកពីពេញអីចឹងទៅបានគេឲ្យអាកាចាស់ហ្នឹងសុបាយចិត្ត
chân chạy chân tới hay tạm là tập hiệp tới chui nè cây cỏ ấy không phùm không sọc nâng tờ anh nắng chia bọn có sò bà dương dương đi theo hiện xong hiệp sài tam rồi dạ chạy rùm lệ tới dương khơi kia sập bài chặt đài nè đây cầm nành svat kết tập luôn ai nâng vừa đôi thật vừa ngôn á ảo bật máu vừa mốc vừa smile nhá vậy chẳng mà là ơi chân lẽ hại ở rồi mình nè còn là chân vậy ta cũng ở vừa small cũng ở vừa khoe bây chứ kết tập sọc luôn ai miền con mà ông cứ bình bỏ từ lúc từ ấy phú mía hay tới về chọc thì khá là cầm vị thi bị chùm ấy hỏi để con thông từ phú mía nâng bậc kênh bột bạc để mà bậc kênh mà ông mùi chẳng về lục bậc kênh lục bạp thà này trong cái nán này áo ấy nó trong cái nán xẻ lấy ná bờ ông nè từ tua nó ngốn là thời vua tới ngay ngốn nè nông này ọp rung bảo lúa lọ mền tèn lúa riêng đi thà lục chạy đằng chớn chẳng bị sầm đầy nó chiều bị ọp rung tu sanh chi chơi đôi thay nè đài lé đôi thay bàn nè nơi xịt ở đây cầm nành nơi nông chặt mạch chạ thì dạ bàn bò để trả tiền tới cả nâng toàn là vô trên đây hà ca cầm nành nâng chân chặt bỏ lốt sập bài chặt bỏ lốt ri vậy bên là to là nẹt từ tua đôi smart đầy đài chẳng bàn nơi nông cùng pi bút sát để cái nào bị phèn cái số nó sầm đầy pi on rồi bỏ nẹt áo ấy đừng on rồi bỏ nẹt tua rồi bà ưu tiên thật bùi nâng lọ bên là bữa đây nâng vừa ăn sờ lọ cô vừa ăn bàn phò đàiอย่างน่าอุติหธาเนี่ยบริจาคเตียนนึงบ่อยบัดจัดบริสุทธิ์ไปปนเนี่ยแต่ตัวมันบริสุทธิ์อุติหธามันนึกเปล่าลายมันนึกผักซีจังdương vừa ăn sờ bãi chất nâng thư tiên chỉ mũi nè nâng cao đóปนอุติหธาbị nè nâng chưa mình nút thầm thở chưa mình nút phẳng phè chưa mình nút che đăng côn này nè chui nâng sờ bãi chất nâng chui à bài chất nâng chui rồi có sờ bãi chất nâng phai nâng bậc kê nó phụ với sờ bãi chất rì hẳn nâng ấy để thà bàn phò bàn à thì xong chứ nào nâng cứ dương chun đòi xịt ở đây chỉ đẹp lá hay dương chỉ đẹp lá chỉ mũi nâng bật để kia cả mẹ từ tua nâng phòn chẳng biết bô cái này chế tần à bòn nâng mà bài chứ tao có bài với nhìn vô mà chết từ này nhìn vô nơi sọc nạc khá lại bàn chơi trồi mưa luôn nè dùm núa để thăm mà ra từ tua chờ nâng hưởng nhận nhôm khác quạt mình toàn việc xây dựng với chân ấy nâng còn mình toàn ban sơ đạp ấy vì hưởng khai hưởng năm ấy chẳng á xua tràn ấy nè class xua thật cồn pơ nâng ca rồi mùi cồn pơ ba nó ọt ấy chẳng đó thằng má ra ơi rồi chẳng mình tẹt tô ấy cho mùi thằng má đi bán hương nhôm đây
nhôm nơi đôi miền Tây nơi Phnom Penh anh nhôm nơi Americ USA có nát Americ đây miền Pành Hà chờ Americ ai đời sao mà xong phải tốt thành vậy bị anh thọp từ nơi thọp từ riêng nơi nắng khơi nhà than là phiệp nơi xã rọt Americ nên cô ta sừng về anh nát bên là sừng khâm tha nâng ai bàn xa la nông pe chạp có miền chùm ngư nó của chùm ngư toàn ngọt hóa bát cam bình sọc bình tê nâng mùi tiền những điều nơi bực tê miền Tây nâng bùng sao mô chỉ là nơi cổ rê nơi bòi bẹt lọt tới bòi bẹt đây mà tiên từ lọt màu vinh chế lại từ thầy chơi chỉ rùm tới chắc xem em nhiệt nhôm đây cho chất xua hưởng khai hưởng thức ngày ấy nâng thầm mà xua thầm mà nó khóc cru ai thầm mà nó mình chế mơ ấy tháo ngày này là ngày này khỏi tê anh nhiệt nhôm chẳng từ xua là khu nạp xê để cho bằng còn là chun chỉ bao ta bờ lọ khó bên nơi nó chặt bỏ mình nu bà mình nu nâng mua mau đau cả hai mình đăng không mình đăng thời trần này nên tia niên đi anh nâng khó ai từ rô anh bọn nam mà tha lõ bàn này mình nhận nhôm nơi Japan sẽ làm đây tất cả chứ chẳng chùm hiệp vì thà dương còn bậc cua là lõ khó nâng từ khéo á dương còn ao kìa ngày khai chỉ nè còn nọt lõ khó dương còn ao mọt cái tha lõ khó bên nơi chặt bà dương nghe bờ ta cầm ngói của con thọp đầm đấy hưởng nâng á nhôm giờ từ trà nà mơ tới hưởng khai hưởng chứ nam mày nâng nhôm từ trong từ xu khu ná của xua cho thầm mà xua thầm mà nó khóc khổ rồi và xua ngày na lõ thầm mà ngày na nhôm tình đế chung cái gì ấy có chân miền rương này là sớm mai Portugal miền rương bị triệt đọt môi môn nặng khát tại triệt đọt về bị nẹt khổ xa nó thở hở cái này điệp chòm mà bia lược chùm nún thở từ cả hơi bên nó xẹp ta hiệp chòm tới ta bỏ mối chanh bị prey mót châu tè cồn cầm lọ xua thế hiệp ở trong sấy nè cái mấy thảo ơi hiệp trong hai cồn cầm lọ tới ca nơi khang cồn cầm mông ta bóc khăn mỏng dơ vì ca cồn với admin su nôm anh ấy mình tí ý anh rộp an bìa dù ấy vì thử rực rắn mở khẳng hùa xa cô ngùm ló có giấy bà đổi giấy bà lại bà đổi ca ba ấy chừng hè ấy ngày nắng ca ba ấy tới chừng hè ấy món phây món cô ngùm ló phây món lư lục tạ bò nâng thả chừng hè ấy chứng phây slon sló át hiên tới cô ngùm mống nó cái cùi chăm cùi chấm bị chun tu máu phẹp từ vinh tha cả ba này lục ta tha chừng hè ấy nó cái tha đấy hay
ọt bàn mấy lượt mấy bán bơ nhôm phiêu bự lư hiệp trong pin tè hải có tự đào mưa các bài phúng bán là tịch mỗi nữa các bài tè nó chắp cà từ tịch nó cà bạn cồn bạn một buồn môi free đó bên o lùi ấy bạn bỏ on sầm đài này con ông phải triệt đoạn nữa đi thà nè để chăm nè khăn rất là oi che là oi châu nắng bờ rót để chăm nắng từ bán bát bóng phệ rì mùi hay bờ rót để mình rung chăm về vật lý nắng bàn một buồn mùi tới nắng nắng được không bị triệt đoạn bỏ sầm đài những nhìn nhiều đã bán đấy bên đấy nè anh nhìn nhung từ ô tri hiểu thằng bạn thằng từ ô tri sọc cái sạt sọc cái nâng miền phnom miền prey miền việt smile ối sạtហើយអ្នកដែលមានវិបត្តិថាញោមនៅអូទ្រីសជូនឡើងភ្នំមួយរឿងហ្នឹងនេះល្អដែរជូនយោបល់ញាតិញោមនេះចុះឡើងភ្នំទៅព្រៃវាលស្មៅភ្នំស្អាតដូចតែជាយើងឃើញទេដូចថាយើងដូរអារម្មណ៍ពីបញ្ហា stress អីឃើញវាលស្មៅឃើញព្រៃអញ្ចឹងទៅដូចថាផ្សារភ្ជាប់សบายចិត្តនឹងធម្មជាតិហ្នឹងណាប៉ុន្តែដែលចង់លើកមកហ្នឹងនៅលើកំពូលភ្នំហ្នឹងមានផ្ទះមានមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលដំបូងឡើយគេឲ្យអ្នកកើតជំងឺសួតទៅនៅលើភ្នំហ្នឹងដោយសារនៅលើភ្នំហ្នឹងវាមានខ្យល់បរិសុទ្ធមិនដឹងជាភ្នំហ្នឹងឈ្មោះអីទេញាតិញោមញាតិញោមនៅអូទ្រីសជួយប្រាប់ភ្នំហ្នឹងឈ្មោះអីផងវានៅជាប់នឹងអាល្លឺម៉ង់ចេញពីអាល្លឺម៉ង់ក៏ស្អាតដែរហើយជាប់ទៅនឹងភ្នំគេហ្នឹងរៀបចំបានស្អាតមានផ្លូវឡើងផ្លូវដើរវាលស្មៅអីគេថែស្អាតណាពីដំបូងឡើយគេឲ្យអ្នកកើតជំងឺសួតទៅនៅហ្នឹងដូចថាបានដកដង្ហើមស្រួលទៅខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធទៅវាធូរស្បើយដល់ពេលក្រោយមកគេដូរវិញគេយកអ្នកជំងឺផ្លូវចិត្តទៅនៅលើភ្នំនឹងវិញម្ដងមិនមែនយកទៅនៅវាងាយលោតពីភ្នំមកមែនទេចង់និយាយថានៅលើភ្នំហ្នឹងវាមានខ្យល់អាកាសហើយនឹងមានកន្លែងដែលអ្នកជំងឺហ្នឹងបាន exercise ហាត់ប្រាណគេជួយចិត្តហាត់ប្រាណគេជួយចិត្តដើរវាបែកញើសចុងសប្តាហ៍គេដើរញាតិញោមនៅអូទ្រីសជួយប្រាប់មើលភ្នំហ្នឹងឈ្មោះអីភ្លេចអាត្មាភ្លេចបាត់ហើយដែលចង់លើកមកហ្នឹងញាតិញោមខ្លះគាត់ដូចថាគាត់ស្មុកគាត់នៅតែក្នុងកន្ទប់គាត់មួម៉ៅស្មឿអត់ព្រមចេញមកក្រៅហើយវាក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងតែបិទយូរអត់មានខ្យល់ចេញចូលវាខ្វះអុកស៊ីហ្សែនហើយតែខ្វះអុកស៊ីហ្សែនវាឆាប់ stress ហើយតែអត់មានសកម្មភាពផ្លូវកាយអត់រស់រវើកទេរហូតតែឆាប់ stress ហើយចឹងបានបន្ទប់ហ្នឹងបើចិត្តឈឹងហើយអាងម៉ាស៊ីនត្រជាក់សើគ្រោះថ្នាក់អាត្មាធ្លាប់ជួបច្រើនគ្នាមកវត្តដូចថាគាត់ក្មេងម្នាក់ហ្នឹងគាត់មកសំសិលគាត់មកវត្តជាប្រចាំហើយស្រាប់ប្រកបទៅជាខ្លាយទៅជាមនុស្សមួម៉ៅអត់ដឹងរឿងគាត់ថាខ្មោចចូលទេបាទមកជួបមួយថ្មសួរនាំអង្គុយពិចារណាមើលសពគ្រប់ជែកពីនេះពីនោះបានសួរនាំពីរឿងបន្ទប់គាត់ថាបន្ទប់គាត់មិនដែលបើកប្រួចផងហើយថាអត់ដែលបើកប្រួចអុកស៊ីហ្សែនវាធ្លាក់ចុះមកដល់ធំ 30-40% អីទៅអាហ្នឹងដេកងើបឡើងក៏ស្តេកដែរអត់មានកម្លាំងទេ
miền cầm lăng đây chân vừa to là miền cho là cá chứ không ai dưới nơi sọc sài sọc chùm cá mà ở chè đàm phẹp ai bao cái ngay châu vô bự lư vô sấy xua đây ấy chăng á này nâng đi thật bao tư về miền cho cá mò châu tới vì oxygen khủng hay bự lư ngay châu máu về sầm lạp mê ruột ấy chăng từ ấy nhiệt nhiều miền p miền cá màu cái lại chim sẽ nè để miền bánh hà mọc mai thật stress ấy chăng á cũng sự nơi smựa nơi ao phui ao mông nữa là nắng tờ gai toàn này chênh một khéo chê cho mùi bông ôn đào hạt pran nhằm tập bàn trơn mau cái lại wheels đi xà la miền đàm chưa phải chưa ấy chăng á bên thằng thó về là cru upachi opsok chẳng còn sát thời nòm cụ đà tình vậy bị vua tới châu prey châu ấy chẳng tính á bởi còn sa opsok chẳng upachi nòm còn sa nâng bàn đồ à ròm ấy khá chẳng á ná đầm bày cùng ai nơi cái lại tại đá với smoke nè đi địch côn miền mấy miền nè nơi sụt lại mùi thì chắc ta địch côn ta cà để xa sờ nơi té bàn ăn sau này thì bây giờ bị sáu viên nâng luôn dương phải chạm xây lại phải thay báo phải thật chẹ phải thà pro cần đầy chứ sáu viên miền nâng bọt rồi còn nâng te rồi còn nâng là sáu viên nâng dương chỉ chạm không cái không vì cha không chặt bà dương thì họ thật bà dương sầm đầy lõi chỉ chạm nữa thì thay dương mình có họ mình bảo pra dương vậy bằng ruộng kê mình nhung ấy nắng nắng sầm đầy dương lõi bờ sầm đầy dương lõi chắc là nắng miền đây thay dương miền sal mùi sal nằng mọt bà dương nắng á cái sờ lạnh cái trôi chặt cái tục chặt dương chẳng tài hệ nắng bên nâng mọt dương ta bên nâng khuôn dương ta ưu tiên họ tha sao bên nâng cài nâng cà bột bật dương miền chơi củ xóm dương chơi rùa rê rẹ tẹ nhỉ nhâm đo thì ở đây sờ lạnh chui lược bài lược tắc chun mai chun chơi chui mật phẹ nơi cả lại thưa càng nghi ấy nâng tê dương ọt phở cài bảo dương nâng tự biết biên ọt phở mọt từ dưới ấy ôi phải chặt đôi thà cạch và khôi chê cái kê tê chẳng bờ luôn dương nâng miền là sự phiêu vẹ lọ nâng nâng luôn nâng miền xa lá dương mình từ lui mình từ sầm lạp mình từ chạp côn kê ấy tên nâng dương miền xa lại ấy sao nó nâng ná cô dương từ ná vì từ tam dương đại nâng vì ở trong bệnh nâng vọt vì ở trong bệnh nâng tè hè hay nè na để miền chất lọ cài lọ vì trà lọ nó vừa bàn sọc cái dương ở từ cung từ trong biên từ trong giấy ở kia chư chặt ở kia ăn rái dương ăn miền đấy chẳng dương với sờ bái anh đưa miền sao lắm bọn ăn miền cùng nôm cung cuôn biên kề chẳng là ngày chẳng á nhiệt nhôm chẳng á vừa lên á nhiệt nhôm đó sao đó còn ai chờ lắm là toàn là dụ bài mà sẽ màu vọt bàn chua thào
miền sal xong sal ấy mình hàm mình khoát ấy tế nhiệt nhôm mình vậy chẳng màu vọt tới bàn thoại cùng pre bàn chụp mật pẹ đây chỉ nè rẽ xa sal nó cũng đôi thả ở miền này chăn tẹt nông ca rẽ xa nó mò muôn chiềng nữ mình ai ha máu một cổ bàn miền chừng hàn bọn trồn máu cổ bàn thưa tiền bàn bọn mùi tiệt chẳng tay chẳng bàn bọn tràn chừng sợ lăng phẻ mà vĩnh thắt trẻ sợ lăng phẻ mà vĩnh thắt các bà thừa ở dương bàn sọc các bà này cổ sò hay sợ lắm bên đây thấy rõ cả đấy phải trăm ngày nữa ngày bài rương vì bài rương vì phnom nơi ô tri nơi ta đăng mua phnom nơi ấy mà lịch bát tới nhiệt nhôm để chọn lược màu nâng thật đôi thà cho từng hầm cho bòi cả chung mình luôn nó miền ở tiếp bồn lừa sọc phiệp lời cài phong sọc phiệp lời chặt phong bà cái lại nâng về smoke group về office up về sầm lên rùm khan hay nâng chiết bồn lá làm một tô ấy chẳng ấy nhận anh nâng có chạp đấy chạp ở dưới stress cả chung người stress nghi ấy chẳng cái lại để dương luôn nơi phải trăm ngày á nơi con nó bị thom lúc hơi bạn tô bạn này sẽ bị cháy á cả luôn nơi chỉ bỏ cả đây bị trăm ngày nó miền ở tiếp polymer play chặt dương khlang nhưng mà thôi bây giờ nơi bài mình lúc chú chết nôm ta hướng có đau cả hai anh đi che min nu viên cho hay nơi cái bài nè nó vui tới dương dương cái đời rồi với vũ bà tha nó với mình là tiếp play chặt bài dương hay bờ dương nơi đôi thà cái bài mình nu để rừng băng nâng nô chứ mình lúc sao bị tục còn bỏ lá dương nơi cái bài tứ cô dương tờ say dương xua nom dương khơi quạt tới dương sờ bài chặt dương sờ bài nâng này dương sờ bài với tha mau khơi bọn nâng nô khiêm ngạt chẳng tư sờ bài á mà nó khơi nhà bà sôn mùi này không trái bị đỏ lê xàm sập này dấu nó vậy bị priêm nó bắt cu con màu vông là bỏ bắt nó vẫn bắt tích tôi chứ bắt bà muối mà tinh hai rồi khơi nhau một cái tục mua mau ơi bại chặt đa rôm khơi đà rôm khơi đã tới chụp pre thế bọn bác khi miễn cô bắt kia đấy dạng mà cả tục ấy sao chẳng bạn bọn xâm đánh là ngay priêm bọn cô bọn mình miễn đôi tha mình chụp chùm bẻ bỏ drop có sơ ấy nâng mình miên xây tiết cô mình miên chân tứ việt sra vậy chẳng việc bị trẻ cho mùi để oxy ta về cái thợ miền chẳng ai nó mình ấy thế miền chẳng bao cô Việt Nam ơi cả tục đây nhận nhôm sai thật là ô tô miền Phnom chở nâng Phnom ấy tới này chụp nâng Alamong đấy nhận nhôm tranh bị Alamong thứ mình chẳng ai đây đây đang nghe priêm nó còn cả tục bắt cù còn nó còn bạ chất con với con dây chỉ mùi bỏng sầm đại pi đối tha pre mà samput bỏng lục
កាត់បងនៅការជាប់ជំពាក់ជាមួយនឹងរបស់ទ្របហើយដល់ចឹងក៏មិនសូវខ្វល់ក្នុងចិត្តមិនកើតទុកមិនសូវខ្វល់ទេព្រះអង្គអស់កិលេសនឹងខ្វល់ហើយចឹងគាត់ជាកតិសម្រាប់ពិចារណាញាតិញោមបុត្របរិស័ទទាំងអស់គ្នាដែរថាបើយើងមានទ្រព្យប្រឹងប្រែងរទៅប៉ុន្តែយើងចែករំលែកសេចក្តីស្រឡាញ់ទ្រព្យរបស់ឲ្យជាទ្រព្យទឹកសាបឲ្យអ្នកដទៃបានសុខដោយសារទ្រព្យយើងក៏បានបន់សบายចិត្តនឹងឃើញគេបានសុខដោយសារទ្រព្យហើយយើងដាំពូជទៅមុខទៅមិនសូវពិបាកមិនសូវតឹងរស៊ីញាតិញោមស្ដាប់ធម៌មុនចូលគេងថ្ងៃនេះឡាយយូរញាតិញោមអាត្មាមិនសូវចេះឡាយយូរចឹងទេថ្ងៃហ្នឹងក៏ចេះតែថ្ងៃនេះមេឃទៅភ្លៀងហើយនៅវត្តគល់តឹងហើយល្ងាចទៅវារៀងស្រឡះចាប់អារម្មណ៍ប្រហែលថ្ងៃនឹងប្រហែលខែហើយដែរឃើញនៅសៀមរាបអីក៏ខាងអញ្ញាធរអប្សរាជួយរៀបចំប្រាសាទអីស្អាតបាតដាំផ្កាដាំដើមឈើដាំអីមើលមានពេលចាំទៅសៀមរាបពីឆ្នាំទៅចុងឆ្នាំញោមគាត់មានសទ្ធារៀបចំធ្វើកម្មវិធីសមាធិនៅក្នុងអង្គរធំសប្បាយចិត្តឃើញបានញាតិញោមចូលទៅដូចស្ងប់ស្ងាត់ល្អមែនតើនៅក្នុងអង្គរធំនឹងលោកទាវគាត់នាំបុគ្គលិកក្រមអាវ៉ាតរបស់គាត់ខាងគយថ្មគាត់ទៅចូលរួមនាំសម្ដែងធម៌អាវ៉ាតនិងសមាធិខ្លះឥឡូវបន្តិចទៀតចប់ហើយញាតិញោមចង់ជូនយោបល់មានញាតិញោមមួយថា Black Forest មិនដឹងឈ្មោះអីទេភ្នំហ្នឹងបាទនេះមួយដែររឿងសមាធិនឹងមួយញាតិញោមបើអាចទម្លាប់រៀនធ្វើពេលមុនចូលសម្រាកនឹងពេលងើបពីគេងជារឿងមួយល្អជួយពង្រឹងស្មារតីដើម្បីទប់ទល់នឹងរឿងដែលត្រូវកើតឡើងបើឧបមាប្រៀបធៀបព្រលឹមឡើងយើងស្លៀកពាក់ខោអាវស្អាតបាតងុយទឹកបានទៅធ្វើការឲ្យវាស្រស់ហើយយ៉ាងណាចិត្តរបស់យើងនឹងតលមានគ្រឿងការពារដាក់អាវអីឲ្យស្អាតបាតបានដល់ការរៀបចំចិត្តគំនិតពីព្រឹកទៅនឹងឧទាហរណ៍ថាយើងសូមថ្វាយគុំចំពោះពុទ្ធពធប្រសង់អ្នកមោទសៈ3ចប់បង្អោនចិត្តចឹងទៅសូត្រដោយផ្ចិតផ្ចង់ចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅហើយយើងហ៊ានមើលដង្ហើមចេញដង្ហើមចូលយកស្មារតីមកនៅនឹងដង្ហើមយើងកុំបខំដង្ហើមតាមធម្មជាតិទេមើលនៅក្រោមច្រមុះហ្នឹងនៅលើរំបបគាត់ហ្នឹងដង្ហើមចេញដង្ហើមចូលដង្ហើមចេញដង្ហើមចូលដង្ហើមចេញដង្ហើមចូលហាត់ឲ្យវាផ្ចង់នៅនឹងអារម្មណ៍តែមួយហើយអ្នកដែលកើតជំងឺស្មុគស្មាញវើរវាយហ្នឹងដោយសារមិនដែលវឹកវើនចិត្តនឹងសោះបដោយវារហូតដូចយើងមានកូនទូចឲ្យបដោយឲ្យវាដើរទៅវាធ្លាប់ខូចហី
chứ nghỉ mình nghỉ tiền mà mình chứ toàn là dương vật vườn chặt bà dương nó ao viên nơi nông ròm để mùi để dương hạt thật cầm một tháng cái lạnh thưa nó miền muối cứ nâng cho một giường nó cái lại để dương trời tròn ở ròm nó cầm một tháng nó chẳng hàm chén hàm chố hàm chén hàm chố dương cùng một khom dương cùng đôi thà dương cùng kịch rồi vừa về tới ná nó dương mưa tầng hà hai bơ vừa về của rồi vừa về tới tiền về tự lọc bằng bên tầng hàm chén tầng hàm chồ chẳng tới dương chặt bài dương viên nâng về tròn lõ về cao tới chia sầm thị là cầm một tháng cả lại để thừa ca đó tầng hàm cho dương mưa rất là mưa tầng hàm chành hàm chỗ đó để dù tới chặt về ngóp về cao sầm thị đã cao sầm thị nâng nô tới vừa sơ chui choa chứ hay đợt chân ấy để thưa ơi nè mình sơ thưa ơi thu bao pi cả tục đó á mùa màu bạ chặt ấy nâng để stress để bạ để rồi vía nói sai dương và đòi việc tam chất cực pi nè đi tranh tên nè nu tranh vì rương đi từ rương nu anh đi về che hà nu về cho hãy rướng với miền thử kinh cột tập pê nè hãy bây giờ bắt đầu chẳng của thằng ai của thằng thời chặt giờ này nên sầm hạp dương tu tới của chẳng sầm hạp ôn đây là bùng riến của chẳng này riêng chọn là ròm tới vừa sơ vừa là với nâng hay hiện sốt ban lọ bà nhà chla thla miền nhiệt nhôm cho chất sầm thị đây này còn nhiệt nhôm khác còn ban trẻ thừa chẳng tới còn tổ bùa nhiệt mật bong ôn nắng oi trẻ thừa đài được khu chuẩn ni được khu pích ai ông sọc thư vi nơi Mỹ lấy hay nâng ông ca sĩ bạ cừu lục nòm nơi bột đồ nó của miền nhận nhóm liệt về là miền cầm thì ấy và lấy về chọp covid ấy mình sợ bàn chung cái này là vọt của tấn lấy miền ngày tịch màu bay đầm màu phèm nghệ lục ru chan cung bằng hiền và lấy nó về chọp covid tới của á tới nơi sầm thị nơi bờ rây lâm chiang hạ nó nè nhôm Obaska Van siêu hay nâng của xa quạt nâng quạt kênh mền bờ kênh đấy tục tè nâng sầm hẹp thủng tè nó bay là về bay choàn sầm hẹp thưa sầm thị riêng rồi ngày chan màu mùi đào màu parala bàn chui tam ở vậy để vừa tới bán tới nhiều cái nào mà phim nước mình chỉ cừu mò ấy mà thị bên là chui dùng rồi lực tất chặt bàn bọn cừu chạy được cá vọt bể cá đấy lục tầm lại chạy được cá nó có chui từ nó đặc nóm lục thuật vừa mà thị tràn bọn cừu camera nơi bột đôi hay nâng nẹt cừu pích rồi thọp châu còn bên còn chết vừa mà thị ấy bàn trà màu nó có chui hay khơi nhiệt nhôm nó có bàn đôi thà miền pê chung cái đi chẳng á mà tịch mà đòn chẳng ta nè nơi có bài vọt của tấn của màu chẳng tới nè nơi có bài nơi nó có từ tới hàng bộ đầy lùm chiếc hạ nơi xây kéo
ជាប់ស្ពានម៉ាឡេហើយញាតិញោមណាមានពេលវេលាច្រើនទៅពុទ្ធមណ្ឌលនៅអន្តរៈទៅញាតិញោមណាមានពេលច្រើនចង់អប់រំចិត្តឲ្យបានច្រើនទៅខាងទ្រង់មន់ឬក៏កំពង់ចាមអញ្ចឹងទៅហើយឥឡូវហ្នឹងឃើញញាតិញោមទៅច្រើនហើយមិនចាស់ចាស់ទេក្មេងហ្នឹងគាត់ទៅដែរហើយយវ័យកដាលក៏ទៅដែរហើយអាត្មាគិតថាជារឿងមួយគូសប្បាយចិត្តដែរដែលដូចថាសេចក្តីសុខផ្ញើនឹងរបស់ខាងក្រៅហ្នឹងវាអត់គ្រប់គ្រាន់ណាវានៅខ្វះវានៅខ្វល់វានៅខ្វាយមានទ្រពប៉ុណ្ណាក៏ដោយมันអាចនឹងដូចថាឲ្យគ្រប់ឲ្យក្រាន់ឲ្យបានសុខដោយសារតែទ្រពនឹងតែមួយយ៉ាងឯងនិយាយចឹងមិនមែនន័យថាចឹងអត់លុយសុខមែនទេក្រទ្រពក៏ពិបាកមានបើមិនចេះអប់រំចិត្តក៏ពិបាកបើមិនមានវាស្រួលដែរទិញរបស់របរបាទប៉ុន្តែសេចក្តីទុកតាមផ្លូវចិត្តនេះយករបស់ទ្រពមកព្យាបាលអត់បានទេអត់បានទាំងស្រុងទេអាត្មាធ្លាប់ជួបច្រើនគួរឲ្យអាណិតមែនតែនពេលដែលដូចថាគាត់និយាយប្រាប់ខ្លួនគាត់ថាព្រះអង្គអើយខ្ញុំកណាគេមើលមកខ្ញុំកណាដោយអស្ចារ្យណាស់ចឹងផ្ទះវិឡាឡានឲ្យតម្រៀបប៉ុន្តែគេអត់ដឹងថាកណាកើតទុកអីខ្លះទេហ្នឹងហើយចឹងដល់ពេលគាត់រាយរាប់មកដូចថាគួរឲ្យអាណិតគាត់ណាវាខ្វះអាភាពក្តៅភាពត្រជាក់ត្រជុំខ្វះសតិបញ្ញាខ្វះធម៌និយាយជារួមខ្វះការយល់ដឹងពីដំណើរនៃធម្មជាតិចឹងវាស្មុគវាស្មាញចឹងបានញាតិញោមហ៊ានធ្វើសមាធិខ្លះទៅចូលរួមមានគ្រូមានម៉អីត្រឹមត្រូវចឹងទៅដើម្បីឲ្យគេជួយណែនាំដូចថាមើលហ៊ានផ្ចង់អារម្មណ៍ទៅលើដង្ហើមចេញដង្ហើមចូលមួយថ្ងៃបានពេលព្រឹក4-5 នាទីទៅពេលណាក៏នៅលើសឡុងនៅលើអីឬក៏នៅលើទំនេកហ្នឹងក៏បានដែរមើលដង្ហើមចេញមើលដង្ហើមចូលទៅចិត្តវាផ្ចង់នៅហ្នឹងវាអត់ស្ទើររវើរវាយទៅខាងក្រៅហើយកុំបខំហើយកុំឆ្លោះជាមួយចិត្តរវើរវាយរត់ហ្នឹងកុំឆ្លោះមួយវាព្រោះចិត្តហ្នឹងវាសម្រាប់តាគិតចឹងហើយបើមិនទាន់បានអប់រំល្អវាទៅហើយអញ្ចឹងគ្រាន់តែដឹងថាអូចិត្តអញចេញពីដង្ហើមហើយទាញត្រឡប់មកវិញហើយចេញដង្ហើមចូលយូរតិចអារម្មណ៍ចិត្តរបស់យើងហ្នឹងវារៀងស្ងប់ដង្ហើមហ្នឹងវាស្ដួចទៅវាស្ដើងទៅតិចចឹងទៅយើងមើលដង្ហើមហ្នឹងហើយអ្នកដែលមានចិត្តនឹងណូហ្នឹងដូចថាមិនសូវច្រឡោតមិនសូវមួម៉ៅអីខ្លាំងពេកទេបើធ្លាក់ទៅក៏អាចទាញត្រឡប់មកវិញបានដែរហើយមិននាំឲ្យកើតទៅជាជំងឺ stress depression អីហ្នឹងទេបើអ្នកដែលមានសមាធិក្នុងចិត្តណាឥឡូវគេពេញនិយមដែរញាតិញោមនៅស្រុកគេហ្នឹងគេឲ្យអ្នកជំងឺរៀនធ្វើសមាធិហ្នឹងហើយរៀនធ្វើចម្រើនសតិmindfulness ភាសាអង់គ្លេសហើយបើនៅក្នុងស្ថាប័នធំដូចជាក្រុមហ៊ុន CEO អីហ្នឹងអូគេមានវគ្គ training តាក់ទងនឹងសមាធិហ្នឹងយកលុយពួក CEO ហ្នឹងរាប់ម៉ឺនរាប់សែនដុល្លារដែរនៅស្រុកអាមេរិកកាំងឯណាដោយសារប្រធានមាន
បញ្ហាប្រឈមមុខដោះស្រាយច្រើនហើយ stress ច្រើនស្មុកច្រើនហើយតែគាត់បាក់វាប៉ះពាល់ដល់ក្រុមហ៊ុនទាំងមូលអញ្ចឹងស្ថានភាពផ្លូវចិត្តរបស់ប្រធានហ្នឹងជារឿងសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងបានគេមានឱកាសហៅចូលរួមវគ្គ training CEO អីធំហ្នឹងមកចូលរួមធ្វើសមាធិស្វែងយល់ពីការពង្រឹងផ្លូវចិត្តអីហ្នឹងដើម្បីជួយទប់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងកុំឲ្យវារង្គោះរង្គើហ្នឹងហើយអូមួយរឿងទៀតចុងក្រោយញាតិញោមនេះល្អបានពិភាក្សាថ្ងៃមុនខាងក្រសួងអប់រំមានអេដាមហងជុនរនហើយនឹងសហការីបានសហការីជជែកគ្នាទៅបានលើបង្កើតកម្មវិធីអប់រំយុវជនពង្រឹងស្មារតីសិលធម៌នៅក្នុងក្រសួងដែលយើងថតដើម្បីជួយផ្សព្វផ្សាយលើនឹងបានចាប់ផ្ដើមជែកវិភាសាគ្នាព្រមព្រៀងគ្នាហើយសង្ឃឹមថាបានជាប្រយោជន៍ដល់បងប្អូនរៀនតាំងពីទូទៅយើងចូលរួមតាមអ្វីដែលយើងអាចជួយបានសម្រាប់បដិបដាលយុវជនឲ្យមានវិធាមានចំណេះដឹងផ្នែកបច្ចេកទេសផងមានចំណេះដឹងផ្នែកគុណធម៌ការអប់រំខ្លួនផងអញ្ចឹងដូចកង់អតេះអញ្ចឹងបើយើងមានបច្ចេកទេសប៉ុន្តែយើងអត់ចេះធ្វើការមួយគេយើងឆ្លោះយើងអត់សប្បាយចិត្តណាំងប្រជែងគ្នាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍អានឹងចរិតយើងអត់ល្អយើងមានតែចំណេះហ្នឹងយើងធ្វើការងារគ្នាមួយអត់បានសុខទេអត់បានសុខទេអាត្មាអាសាគេមុនទៅចូលរួមកម្មវិធីនៅតាមស្ថាប័នរដ្ឋឯកជនអីប្រធានពិបាកចិត្តណាប្រធានពិបាកចិត្តរឿងដូចថាអ្នកក្រមគប់នឹងអត់សហការគ្នាអាត្មាពីថ្ងៃមុនញោមប្រធានក្រុមហ៊ុននោះប្រមាណក្រុមហ៊ុនគាត់មកវត្តហ្នឹងហើយគាត់ស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់បានទៅគាត់ថាព្រះអង្គពិបាករឿងចរិតអធិស្ស្រ័យនឹងពិបាកមែនតែនប្រមងគាត់ដូចតឹងទ្រូងអាហ្នឹងគាត់ថាបើនិយាយពីចំណេះជំនាញគាត់ប្រកែប៉ុន្តែរឿងធ្វើការមួយគ្នាហ្នឹងពិបាកធ្វើហ្មងអាហ្នឹងដែលខ្ញុំកណាត់មកគិតថាធនធានមនុស្សយើងវាចាំបាច់ត្រូវមានទាំងសុខភាពល្អត្រូវមានចំណេះដឹងបច្ចេកទេសហើយនឹងត្រូវមានចំណេះដឹងផ្នែកសិលធម៌គុណធម៌ក្នុងខ្លួនហ្នឹងទើបសហការគ្នាធ្វើការគ្នាដោយញញឹមញញែមចេះយោគយល់អធិស្ស្រ័យគ្នាចេះស្ដាប់គ្នាហើយអាហ្នឹងមិនមែនអង្គុយរៀនស្រាប់តែបានមកហ្វ្រីអាហ្នឹងវាត្រូវការអប់រំណែនាំវឹកវើណាដូចតែយើងរៀនគណិតរៀនរូបអញ្ចឹងដែរអាត្មាដូចច្រើនដែរញាតិញោមណាអីនេះផងណាហ្នឹងហើយចឹងចូលរួមប៉ុណ្ណឹងចាស់ណាញាតិញោមណាបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនទាំងអស់គ្នាបងនៅវត្តគុលតឹងមកអាត្មា